Ja odmah vidim da su one u namjernoj međusobnoj kombinaciji još intenzivnije jer vide oni nas i ne žele oni odgovarati na pitanja jer njima je to malo neugodno, znaš, šta ih potpuno razumijem. Ova nas je udrila na žešći ignor. U tome je problem, nemoj samo ovu gospođu u godinama, 50 plus, znači nama je pravilo nam je 18 minus i 50 plus da ne pitam. Mi samo lijepe pamtimo. Koji je postotak lijepi i koji je postotak ružni? U Beogradu ili u Splitu? Pa, u Beogradu. 70-30. Lijepi? Jel? A u Splitu? Pa ne znam, morat ću da dođem da provjerim još malo. Je li može Thompson uvati više cura nego Petar Grašo? Ne, definitivno ne. Ne može. Da, ne. Ali Petar je Petar. Petar svira koliko puta godišnje? 3,5. A Thompson? Ali Petar ima ono nešto u sebi. Petar Grašo je gej. Reci, Grašo je rekao. Grašo je rekao. Bez tebe ja moru pelina. Kat. To na albumu Despacito bilo, nije? I sad Despacito. Evo, dragi prijatelji, napokon smo naletili na curu odnosno na osobu uopće koja zna riječi Despacito. Pasito, pasito, suave, suavecito, no vamos pegando poquito. Laganini. Znači, hrvatska verzija, Laganini. Dame i gospođo, Laganini. Se tako kaže? Znači, sve dame i ova jedna gospođa šta je iz kvarta.